Pemirsa Puncak Pelebon tokoh Puri Sarenkau, Cokorde istri Rai Darmawati, kemargiang tanggal 10 Juni war sekali tali patlikur. Polres Gianyar sareng Polsek Ubud miwah Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, pacang laksanayang penutupan Jalan Raya Ubud selami eedan upacara Puncak Pelebon. Kapolsek Ubud Kompol Gusti Nyoman Sudarsana Mausang reng edan Puncak Palebon Inucap Krama Ubud ningting utawi ngarak bade miwah lembu saking Puri Agung Ubud nuju setra dalam Puri. Ring sajoning mastikayang antar nyane edan Palebon Inucap Polres Gianyar sareng Polsek Ubud pacang nutup margi utama Jalan Raya Ubud sane pacang kalintangin selami ngiringang bade miwah lembu. Arus lalu lintas nuju Ubud pacang kauwah Jalan Mangke Forest pacang kawah belok kanan ngelintangin Sita Barat, selantur nyane belok kanan ngelintangin Jalan Hanoman. Polsek Ubud ngaptiang majang krama saking Payangan nuju Gianyar, nenten ngelintangin jalur Kedewatan. Arus lalu lintas pacang kauduhang ngelingker nuju Singakerte belok kiri utawi lurus ngelintangin jalur Singapadu. Krama sanirauh saking daerah Tegalalang nuju Gianyar, kauduhang saking Simpang Ambengan lurus nuju ke Banjarkalah. Raris belok kiri nuju Teges ngelintangin jalur Desa Mas, Wiyadin Desa Bedulu. Krama sanirauh saking Denpasar nuju area Tegalalang, utawi Kintamani Mangdane nenten ngelintangin jalur desa utawi Kelurahan Ubud. Penggarap sepisanan arsitek badi Guru Besar Universitas Udayana Profesor Dr. Cokorde Gedera Keskawati SEMM utawi Cokde Mausang tokoh Puri Sarenkau Ubud Cokode istri Rai Darmawati sede sangkaning sungkan ring Rahina Redite tanggal 5 Mei warsa kalitali plekutus. Ring pemargin upacara Palebon puniki Puri Ubud sampun nyakayang piranti bade sane kagenahang ring ajeng Puri Agung Ubud saha piranti lembu sane kagenahang ring ajeng pasar tematik Ubud. Puncak acara Palebon tanggal 10 Juni penyatusan Krama Ubud masih kian ningting bade tumpang sia miwah lembu tangi nuju setra dalam Puri sane magena ring Banjar Tebesaya Desa Peliatan Ubud. Wirnaya Bali Pos Nguningayang.